Mizo nam movement bung khatna British Sarkar huaya Mizoram omlai Mizo te hi ko chaklama tanga lokaling kumza bi som pakuna lai vel khat puna Mizoram hi kan luin kai beng bel nia ngai ania laltin te chuan mania thu nei na top nei in ro an rel thawa achang in lal le lalte in dovin anin run bok thina a then te ro chuan lei china thatak nei in thiam takin an ho bok thina ni heti lai hian tu tu huaya ma anom lova an mani in independence ro in rel a ombek an ni thina ni heti hun lai mizo tele mizo lal te hian an ram chin ho an tin a hle a mar lam le khotlang lama sa pho le an lal na rama hiel dang lo lang po nok an tia an ngai mo he thina ni chu wangin sa pho ro rel na huaya an mi tele an man ro te zurunin an kok chuak po thina an hu phak chin kachar lam thingpui huan sak tele an phathok tu te chu an run thin ani chung zinga chuan January ni som hi pathum kum sang khat zariat som sari pakhata Alexander Paul thingpui huan an beina thingpui huan asap James Winchester chu an thata afanu Mary Winchester mizoten zolu ti hing kan phota me chano pang kumruk mi tek chu an man boka heta thok chuak ta hi mizolal beng khoya khote an ni hemi tum hian Mary Winchester baga sap anglo me chepa hi le mi papakhat po an man tel boka aman tu hi tlei thanga ania beng khoya khuwa a an hroi chen duin an solman mi ba chu mitangin an nei saka anulano pangzok chu beng khoi khuwa an hroi chen hnuin an solman mi pa chu mitangin an nei saka nulano pangzok chu nupuya aneya a u ero chu an hu deuh leka nam turei nei ti hlum ani he sap nula hi a hnuwa hi no kiri tia ko ania hi hian papahun thang tak ko kan pol pakhat tin tu tira kholian tira an ti hi a hring he ani hetianga mizo ho nen in ti boina an nei zo ta ka wang le sa mai chiana pang le midang te sala foi bo an ni ta kial awang hian British Sarkar chu an ngai poi mo ema mizo te he a hin tur le an Salman te chan su tuin an si pei rual an ron tir ta a en British Sarkar si pei lo thok so te hi mizo chuan vai lian kan tia vai lian hi voi hi an lo thok chowa Violent voi khatna chu kum sang khat zariat somsari pakhat atanga sang khat zariat somsari pahni a khan ania heta hian mizolal te enga moza an ti thoma long very low po enga moza an ombok ani chuti chungchuan kum som chung zet chu British Sarkar le mizo te inkara hin boina lian tham lutuk a om meu lo ani kum sang khat zariat somriat pathum kum top lam atang boina alawin tran le ta a December ni som pathum kumsang khazaria somriat pariata tabung bulak pakina rani le akhua te mi som hi pakhat chu suak puilala papa kal khamale a hoten an thata mi som pangalai sala an man boka hi violent voi hi na thlen tir tu ani ta deuh ber ani violent voi hi na hian British sipated chu thul min chimle marle khochak lam atangin an lo thoka mizolal te chu ron hi zelin atul na hun apianga inrem na soi tan te po an nei puin mizoram chu an thutlen ta a hetrang hian mizoram chu British Sarkar huaya alo om ta ani mizo te hi kan chevel kol le vai te lakatanga nam hram dei kan ni ti an hria a tum thuwa te sa kho thuwa te le namdan culture thuwa te kan hran em awangin ro rel na po ahrang bikin min siam saka tuna Mizoram hi chimle mar mun hiya thenin marlam chu Assam Chief Commissioner nuaya anda a chimlam chu Bengal Province Lieutenant Governor nuaya anda ani hetianga Mizoram thenron hi tha tilovin January tha kumsa khazaria songko pahia Kolkata a inkhom puilian an siama heta hian heng mi poimo tak tak te hi an thukhom ani pakhatna Sir Charles Elliot Lieutenant Governor of Bengal, Pahina Lieutenant General Sir J.C. Domer, Commander-in-Chief Madras, Pathumna Sir Alexander Mackenzie, Chief Commissioner of Burma, Palina Mr. W.E. Wood, Chief Commissioner of Assam, Pangana Sir Mortimer Durant, Foreign Secretary, Government of India, Parukna Major General E.H.S. Colin, Secretary to the Government of India Military Department. Pasarina
Major General Sir James Brown Quartermaster General te anni heta an thurel te hi July ni som hi panga kumsang khazaria somko pahi a Bengal Secretariat Political a letter A number 1383 a ti chu ani a chuta an resolution poimo te chu pakhatna Kolkata kumsang khazaria somko pahi January thato pa conference na ya lusai le chin namteram chungchang thu ngai tu ani a he conference report hi Governor General in Council in angai tu nuwa appoint poimo te thirin heng order hi apa sali pahi na hetaram asoite hi tu na chon civil administration sang pathum huaya le military command sang pathum huaya da ania lusai marlam hi Assam commissioner huaya le Assam district te general officer commanding huaya da ania lusai chinlam hi Bengal government le Presidency District General Officer Commanding Huaya da ani in Chingram hi Burma Chief Commissioner le Province General Officer Commanding Huaya da ani boka hun engomati chan atrang tokhan India Sarkar le Her Majesty British Secretary of State te chon mun thuma thendara anlo omhutra anlo tito lo thina he conference ta na zo na poimo berchu eng siam thatna nge remchang berang ti hi ani pathumna he conference comment na hun to pa chuan he chin Lusai Hills from Hero Rail na khatnuaya da ni se a traverin an thria ani ti hi ani a amai ro chu resolution chu ti puithin ani talovani April ni khat kumsang khat zariat somko pariata South Lusai Hills le North Lusai Hills chu rural na pakhat huaya da ania Chin Hills ero chu Mizoram nen zom khom lovin Burma huaya da hen anita ani Mizoram Chevela District dang chu Borsap Deputy Commissioner an appeal line Mizoram ero chu British Sarkar IO in Borsap Superintendent in Aopa anu zela hian Mizoram rural na thutok chu Governor in Council tele Governor General in Council ten an rel zui thri ani kumsang khazakwa som thum panga British Sarkar chun India le Burma ram te chu Dominion status da in Government of India Act 1935 hangin ram of dan thar an siam ta a ama ero chu Mars ni thum kumsang khazakwa som thum paruka British Sarkar chuan Foreign Act 1937 amended to siamin Mizoram le ram then khat chu exclude area an puang ta a hemi omzia chu Government of India Act 1935 in India rama aen kolna le ro arel na huai atangin Mizoram chu huampir ve lo excluded rama an siam ta ani excluded area hi August ni som pakwa sa khazakwa somli paruka puneruan press statement na soidan chuan excluded area ta chu India ram fula India ram pon lo Burma ram pon lo India state raja le maharaja te na ram te pon lo le turam dang ma ni lo te ania an ma ni aro in rail na chu an ma ni kuta pek bek ani peng ram te hi ani taka chuan British Sarkar huaya ania India Constitution third man alone chuan Governor General in Executive thumei na anei to lo na ram ang hi ani lo banga to po an har sapala India ram ven hinna atana an poimo na enin British in an observer hi chu arem chang lo bang ngaidan pakra chuan British in India an opna hi an kalsan na chuan India Sarkar chuan tuna Governor General in lai chin na anei ang hian anei zui anga mipuiten India a lo tulve an thang lo ani lo chuan ti in soi ani